Jana ras tendindu Ogeni basinjil sibadia nari rikutkan Matius. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Kerehen anak manusia si isuruh pagi balikap raskai si jadi ibas paksa nuah nari. Baginai ope dengar reh laum belin kerina kalak singgeluh paksa sie man dingen minem sereh dingen empok sekuarina nuah bengket kubas perahu. Sitik pe laya tehna kai nandangi jadi manbana ope denga reh laum belin si erbanca ia mombak kerina. Bagai kamu pagi jadi asum reh anak manusia si isuruh di batae. Paksa sie pagi lit dua kalak dilaki terdahin ijuma. Sekalak pagi ibuat jana si sekalak nari itadingken. Dua kalak diberu sangana nutu. Sekalak pagi ibuat, sekalak nari itadingken. Maka erjaga dengan ersikaplah sabab laya tehdu digan Tuhandu reh. Ingatlah adi ia teh tuan rumah kata wari reh pinangko, tentu erjaga-jaga ia dengan lai pelepas nar rumah nae ibongkar pinangko. Maka kampe erjaga-jagalah sabab anak manusia si isuruh di batae reh ibas paksa sila ia randu. Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Baswari ibena kena paksaat pen eda, ogen-ogen si iperdengkehken ngaju kita guna persikap kerehen Tuhan bas zaman pendungi. Maka erjaga dengan ersikaplah sabab laya tehdu digan Tuhandu reh. Silang-langna lit dua sini peseh erdandankan kerehen Tuhan Pemena Tuhan reh larikutkan sura-sura manusia. Tuhan reh alu rempet alu la sisangka kerehena. Alu kata si deban lit sura-sura Tuhan erkandit kerehena. Erdandankan sie karena waktu kerehen Tuhan manusia la perlu kuskas ngurusisa. La perlu manusia kuskas ngeramal katawari kerehen Tuhan alu erbagai-bagai pertak-takan manusia. Si ipindo arah manusia lagu langkah ersikap-sikap tupung Tuhan reh. Kuga alu kinata persikapan arus ialoken ikatakan Rasul Paulus bas suratna kempak perpulungan i Roma. Mehulilah min lagu langkahta bagi kalak singgeluh ibas terangwari. Ola erpesta minem-minem mabuk-mabuk. Ola erlua-lua tah la meteh mela. Ola rubat tah pe mencemberu, tapi cidahkanlah biak Yesus Kristus ibas geluh du.
Peduakan biak Tuhan sirah enda arus kin sieteh ras si tandai. Tuhan sinangdangi reh di tengah-tengah tae eme Tuhan si nuraken kegeluhan si dame mejue ras senang. Kedamen kesenangan ras kini juen si imaksudkan labolah si terjeng banci inanami piga-piga jelma ngenca seakaten si banci igejapen ras inanami kerina bangsa kerina jelma. Perjengilan ibas bangsa-bangsa idungina maka itepa kalak me pedangna jadi gigi tenggala janah lembing jadi sabi-sabi ibahanna. Lanain digan pe bangsa-bangsa lawas erperang, lanain digan pe ia ersikap-sikap ertempur. Alu berbagai macam perjengilan si mulgap tah perubatan si idaram darami labolah situasi si iarapkan bas kerehen Tuhan. Bas perdalanan geluh kini tekentah kerehen Tuhan pe iertikan idur dua suki penatapan. Pemena kerehen Tuhan si pemena kerehen enda jadi tupung kata jadi manusia si ertempas kinata bas gara-gara Yesus si tubuh ipelangkah Bethlehem. Kerehen pemena enda si rehken mulihi bas perayaan Natal. Lakon pesikapenna si lakoken bas Advent sinandangi sidalani enda. Alu kata si deman kerehen pemena Tuhan eme kerehen si deher. Peduakan kerehen Tuhan si nimaksudkan eme si terjadi bas zaman pendungi sienda si timai dengar. Alu kata si deban enda me kerehen Tuhan sindau dengar dibandingkan si pemena. Tupung paksa Tuhan reh pedua kalikan Yesus reh mulihi guna ngadili jelma sing geluh ras si mate. Sidat beligan jelma benar daten keselamatan si rasa lalap. Emkap keke ras geluh mulia radungken Kristus ras bapana bas keriahan surga. Bas paksa Advent enda lagu langkah ersikap-sikap nimai kerehen Tuhan subuk sindeher bagepe sindau ipindo arah tep-tep jelma erkite kini tegen. Mari nage kita alular ngadi-ngadi dengan tutus nikapkan diri gelah tupung paksana nggoreh kita idapeti bas keadaan ersikap-sikap. Amin.